Az biz Orlando'nun aeroportuna geldik. Bir qancha aeroport var ekan. Sorry. You've been here 3 times? It's my short campus. Oh man. I've met the L3 hired at their flyers. Like the golf cart? At the flyers. Website. Yep. Haven't been back. How'd you like the air show? Oh, it was nice. I was in Wisconsin for the air show. I'm almost in there. Done? Yes. So you got ask. Like if you go do that to maybe. You got the one for. Bulardın okuyacağında öldürünün ondayı servis center varken samolyotların баягы простой bulmay bir narsani jasash kerak bo'lsa ушул ангарга алып келип эле жасап чыгарып беребиз дейт. Ошон үчүн баягы самолеттор постоянно учуп турат экен. Almost any time, I'll be more than willing to answer. Any questions? Cherokee adam двигательный мощный самолеттерden. Orlando'nun üstten uçup bartabыз. Bizni mamlaketke dagы ушундай жарандык авиацияны өнүктүрүш керек. Дегенде алыскы аймактарда кээде скорый тез жардамдар керек болуп калат. Же болбосо өрттөр чыгып калат. Ошондо бизге өрт өчүрүү кызматына вертолеттор, ушундай самолеттор керек экен. Негизи көп профессионалдуу пилотторду өстүрүшүбүз керек. Анан дагы эсепти сүйүндүрөт. Нарында, Караколдо, Таласта аэропорттор планда деп Караколдун нарында ремонттолуп салынып аткан. Бул канчалык граждандык авиация өнүксө, мамлекетте өнүгөт, туристтер да көрүп келет. Storm keletат дейт. Ошон үчүн үйгө бара берели.